Breipi baro syakatup kubor jungi kadon Bosco Media Network. Kimat kibakong san mentagas ngi kilong. Ujor Menteri Rangba Konrad Syau Himanta halor ka jingyap u Nick Samseng. Ja kami it pip lingdo hadiwan nong tulu la arsingi kenti. Tor ki jingking ding hasurok ranikor kentu ka KSU bandam kit palat pun. Ban wo kaliang persya haki babun kimat ya kaliang sensyar hador bar KHADC. Mentang ya petpat iki kubor kiba kampanya. Menteri Rangba Konrad ke Sangma ulatho kashithi ujor sya Menteri Rangba ke Assam Himanta Biswa Sharma halor kajing subajur ba Nick Samseng CH marak ubaki pulit Assam kilakem haka arterik naitung batlara bat set yu ha New Life Foundation Rehabilitation Center hanaya para Golpara Assam syamtip nakadaw ayu Nick Samseng CH marak ula syakem haki pulit Assam bat usyong usa hakan ukasnong bat kejela Laha Megalia ni Assam. Tang hadian arsngi ba Nick Samseng CH marak ula sya set hakan ka ketem la subajur ba ula sya penyap dusman bat kamet ka phat jong u kaladap daki din dung din bom bat lalap ya ka din thang da ka ding ya ka khmat jong u. Katemo kasengkai bat ki kejat la syamba kilamong bat mensaulut na ka jing sya dung daki kenja tari banep. Konrad ke Sangma hakashithi ujor ba ulatho sya u Himanta ula ong ba kadon kajing suba ka bajur ba ne urang ba ula sya tango dusman hadu ba undayap kat ba udang sya set hakani ka ketem. Ula kentu ya Menteri Rangba ka Assam ban penlong kijing tokit halor kani kajing sya penyap jong ne urang ba garu ban lap ya kadaw tenrai ya kinong penyap dusman ya u. Ulayat huru ba kibahayeng hasem jong uni urang ba kila ujor FIR halor kani ka jingyap jong uni urang ba. Konrad ula kentu ya Himanta ban penlong ka jing twet ya kini kinong penyap ya uni urang ba kenang ba kibahayeng hasem jong kin yo ya ka jing bishar hok ban penshitom ya kibriu kibadon kti ban penyap ya uni urang ba. Ha Assam ke sorkar kelajer kerteng ya ki patok daki kentin kiba jamjai Kumki Rehabilitation Center. Kawai kami it batip kerteng kum kapip lingdo hinyo pun rius nam kerta basyong basa hasnong diwan nong tulu ribhoi distrik kalaja nalaying nadu ka step jang ka pratarik naitung arhajar arpusaw bat 4 syem lalap dien terai hadu menta. Halor kani kejingja kibahiyeng hasem bat kedor bar snong diwan kila penlong ya kejing wat snong ban lap dien ya kami it pip lingdo. Habaya keren bat kakun jaka mayit pip lingdo. Kalaya thu baka kemi jongka kamda klan kamet kapat menta la saus nem AA. Kamayit kaju smat ban mi let kai na ying bat wan pai pat hadien katu kat ni kenta. Hendrai haka step pratarik naitung kalami na ying haka por si pau baji men step bat kamsyam lawan pai ying shu hadu menta. Sekretari kasnong diwan ba Sterling Kamdai ulaya thu ba Marayo jing tip haka khandai tarik unaitung baro shisngi kasnong kalapan long ya kajing wat snong sya baro ki jaka snong bat ki klau ki ba kani kami it kaju smart dan let kai. Hendrai hadu menta kimpat lap dien teraya ka. Ulaya thuru menta kasngi shipau tarik naitung kidang yai persang ban let wat ya ka. Lada kimlap dien terai hakani kasngi kin salet ban ujor FIR syakibor pulit. Kumta na kaliang kibahayeng kikerpat ekipat ba lada don kibayo ya kani kami it hang no rehang no ne hakano kanu kajaka kin sngob haban pentip marmar syaki bahayeng hasem bat syaki bor sensyar kasnong diwan nong tulu ribhoi distrik nong tulu ja nadu pesngi nengkong ka pratarik jong bena Julai imi na yeng kum haka por spo stang tu idon ru haka jingduna haka bor perkhat la don ka jing stom tal akumba la sau snem ilek iwan man kasngi tamba jam tu ar kenta lai kenta din kenta ilawan pai zaman tu praterik pat imi na yeng ap kimi lenti kat nor mon pai siu hadin kata ngila lek wat sene setai paramarjan klem lap nung tapat
kini ki peramerjan gilayawat haduk mentar gilayawat 4 lap. Jadi ngimpat ka FIRA ngimpat bu ngidang sio yawat senang mentah menin ru gilayawat mentah ke sengir gilayawat. Kajang pong jeng I kedi ka blouse karong li dan sentiu berit mentah jang kerja pat ba belu ba thoyong ba belu ba riko jerong rum da jerong lengkot kerta jeng ir ladon nyop terus ngam ngamlak ban betai namar man kesngi imi na yeng mde tang ha katu kesngi ba ija man kesngi man kapor ija imi tang ba ilek iwan ha ka sisngi ru ilek license sau sen sisngi tang ba sija kai tentu sikenta wan pai ha katu pratari pat iklemon pai hadu menta jingjak banengkong ha gede jingjak banengkong nang naru isudon gong ngilap henta hayau ru ngilap tengah ngiru ngilek iau tang iklem dia kendu iklem dia I. Kinong yalam Kakasi Students Union KSU Ranikor Circle hadin lasem ya kajing sniu palat ka surok nadu snong khat pramer shadu umpung kabayat lengba pratili ki jingking ding kalabu jing maham ya barok kitrok baki dei ban kit kat kum ka hukum bala penjari da Deputy Commissioner Southwest Khasi Hills District. Uba Marconi Thongni President KSU Ranikor Circle haka press conference ulaong baka jing yat kitrok ki bakit palat put kala penlong yakini ki surok ki jingking bakin tor bat bo jing ma hakane ka ayom slam ulaong ru haka jinglap jang ka seng kidan hadu prateli ki jingking ding ki bala sedang tor bat arteli ki jingking ki bak hamjrong ha umpung bat bor basing ki bala da kitrok ki bayat man lakas ngi kim kit kat kum ka jing betha ban kit khandai ton kan sapoi ka por baki ni ki jingking kin sa khlem bat bu jing ma ya ki bayat lengba ki ni ki jingking kaseng kam khang ya ka jingya jong kitrok henrei ki dei pat ban buram bat kongu ya ka hukum ki bor Senshar district lada kinong nya atrok kim kongu haka khat santarik kaseng kan sabu daga kerdop talasi kenang ban lap ya kitrok ki bakit palat put na meliang yang ka kisiron korskel ni hadin ba hila yesong perhat namta kasurok hatai po area yang karanikor kebayat yang ba kasinong ranikor pukro bat hadu hampung kaban lek sama sendam ye nakaliang jungi hila perhat hadin ba ngili ki trok overload ki babon mahal ki balayat entah man kamit ke ngili ke jingjot ki surok ngili ya ke jing tua ki jing hap ki kenro ki jingking margi hadu menta apo jong ketu ke area ka surok kaba ki jingking ki dangdon hadu nyotli ki badang de ki ciking dieng te hangsha kini kaba man kapor ka juan ra ki jingko akayat ke yang nomor ba kini ki jingking man kapor ki cuyai pentut kijing ikut nomor pa ka juniat ki kali overload menta kalong lapun ma ikini ke ba nakliang seng ngila som perhat ba ya menta ke mar kadai ke porliur ke surok ru kala som jam kijingking ke ba telot ke ba nakliang ka priudi ke balabu iki signboard menta lapalat si benai kalabu man ki jingking ding ki labu bangkit kandai ton te ka seng nakaliang jungi ngimkhang ita kitrok ki ban yak ndrei nang ni syakmat nadu kapsan tarik
kide ban kit baik saupot amdai ban palat ya ka saupot ya kajingkit jungki kenang ba kajingkit kanamlong overload palat te nomar ba mi ba kajingkit overload kan bu jingma shiboni kajingkeng nomar ngidon ya main kajingkeng ke bajrong ngidon artli ke badon ha Borbersing Bridge barka hapo umpung tekini kajingkeng gide balarim ba Haki kenta keli jengkeli hakador bar liur jangka Khasi Hills Autonomous District Council kabala sedang hakasngi shipau tarik naitung UMDC nongpo ba balajid rani ula keli halor kamat kabadei bat kajinglum thup yaki kur ki jat Khasi ki badon hakiput kisam jangka KHADC kabala tip kumka the Khasi Social Custom and Lineage Amendment Bill arhajar arpulai na kaliang sensar kala jubab da kabaong ladap menjur henrei ka isi kadang up ya ka jing menjur na ka office jong ulat ka jela Deputy Chief Executive Member ba PNCM haba jubab ya kane ka jingkeli ula ong bakidon kat tu kat ni ki teli ki benta ki badang hab ban penbet namar ka District Council Affairs Department na Secretariat kala penpai biang ya kane ka bil ka isi ru kala penbet mardor bat kadang up ya ka jubab bat jing menjur ya kane ka bil Halor ka jingkeli jong uba Mitchell Wankar MDC na laban la ka isi kalamang bha pisan na ka benta kisnong ki badon ha khaput Meghalaya Assam ki ba ha ka than langpi lengba ka 15 Finance Commission banbu yaki police outpost na ka benta ka jingsngan juki pat ba ha ka ni ka than uba penyat sing CEM ula jubab da ka baong kamdon kanu ka jingmang bha pisa na ka benta kisnong ha ka than langpi Halangpi ka KHADC kalashna batay daka community hall hakajaka jong ka police outpost na kabenta kipad ba hakisnong kaput Meghalaya Assam. Mr. Chairman sir, lalu welcome hadirin maka yin kawai kelakrai kebukot ban ai kita special section ban shnai ka police outpost Halangpi Hadirin ba na tanungkul ijinya kena ba kasi mo shonsok shoshan bibrew ni hanggo yung long time hamtam badai ko konsulsi ni ba kajo the focus skills de hadirin ka to kami hadirin ba council class tang ban initiate ikakam ka aton create ni ba kasoka namar ba legislative jo government Ladang Shushna ka police outpost manu bershipti, nakalian tingin dan police force. Kalau belum bahkan kada jiran kandal kecil baik, mana state government kalau ayo, na yo ano na state government ya ka police outpost kepada bani. Dekatan ko pendong ya ka state committee penundan council sebab ayo ketika ya ka amount pemula sanction special antara police outpost Halangpi, batnya kami kapung kerja start dari local MDC, bat na executive committee report la shim di kalai dan IT no siya kami kerja pasno nolak. Bat kung makalo amount dari lain tulak, bat kakam kelanya kumma 10% 1%. Itu kita banyak ini di bat lima dan I basic adjustment siya nomor berapa. Kador bar liur jang ka KHADC haka shipau tarik naitung kalarai ban pha shaka select committee ban bishar bania bat pech sani bha ya ka kaipot penbet thama ya ki MDC constituency delimitation ya ka select committee include penya the deputy CEM ba PNCM kenthop ya ki dekhot liang sensar bat liang persha Kani karai kalami namar bon ki pat ba bat kinoya lam shnong kim yam menjur ya ka jing penbet MDC constituency haka kai pot jong ka delimitation committee. Balai iri lat hai ko bakal don di sini hamtam ya ke isi. Yang itu kumju bangi kuat itu extension. Bangi kuat antara MDC itu. Tahu benar sistem Lengan itu tadi, bagi perlok lagi babun dan itu ombe pasal. Maka election MDC lagi kuat kalau no. Dengan mana ini election itu? Mulai apabila konstitusi yang ada delimitation committee kuat ba dan dapat apa dia. Tinggal kilaya syak
layak apa tak? Boleh ba ailat swing numba banginya tai banginya kuning ha hamdu badan di ban ajimut hamdu badan di ban panjimut nama kita ni konsumsi ni selalu di bawah dan kebentuan ini bagi senang kami pada hari jadi kisah. Nanti nak iro kebentuan hidup kisah tiba ke kisah di air ke jadi kisah tu ini politik sampai ya. Tengok kadang ngasu bala galong ba air musim puas dia tambah kembali. Jadi bendem no hapo ini ka tadi ketem tadi kebangidan ka kebangidan kalau bendem seseo kalau bendem ateo kembali tambah kuno hapo ka tem tadi kapag ade ka kabangiyo extension dulu pernah kemudian hapo ini kata tadi tanggal so kedua ndai bapa orang enforce kata di mana tembol kata dengan slow dan dengan mana ada along ngelapan refer to select committee dari seluruh komite bukan study mana yang dengan ayat di komisi guru punya mirjimut no jadi ngam dia sangat lalu kayak seperti perlu number dan burung di Kinong yalam ka FKJGP Southeast Khasi Hills, kila kerpat ya katanat industri ban kershan lang ya ka Lamlanti Border Farm Society, Mausenram CNRD Block, ha ka jinglet ay mensim jengki ya unong seng kam lajong, samla embha rembai, uba na kasnong plang Mauserpan. Ka Lamlanti Border Farm Society, kalong ka way na ki society, kabalapan mi ya ki tiar bapendon kam ha ki ying kawai, kum ki pliang, ki peres, bad ki maloy bu shana da ki dopwai. Hakani kasngi kinong yalam kaseng kila ay sngaw baha da ka sernot bat no senyang ngiu ban ay mensim ya uni usamla. Nah, untuk society bisnai ini kita support selaku diri kalai. Kita keberatan kayeng ngimyo ya. Kaba gila ban store di raw material kebabiang. Long nila susnahin nomor ban kabangi investing nila ban le akar kom ko bete maka financial assistance ang ngiduna sa kawairu nisem jing kerpan kakabiyade but government na marki ege bangilale kan kung karul ga zongki gisnem gi bakal kiladem iong ba ladu undo uba le kam lajong pula ban clean dia akan subsidi dari hadu mentah ke eligible certificate ngilade bio napo ka DCIC department hadu mentah nyimpat la ban sim ya katanya la persang ban forward nang bakatukan di perlok di banga iu nang bai DP walang nang ta Pravin Bakshi di komisioner Deputy Komisioner Jong Direktur Deputy Secretary Kla Jongka ya nika industries nang tang la approach hapo MIDC but Jim sama hadu mentang klaim UI ke ke ang no ke bami na pleng jongki na persang man keli ki ke da penlong ki ong ba karul ga jongki kami na do umach ar hajar ar pusau braimat jong ni ar hajar pusau bomkot ya kasan pulak mla ban klien rengi ngin padan hapo kamasungge na do nang ada register na do na hajar usne ma hajar ar pulai ka jengkeli ga jongi hang ni na maka invest ka jongi bungin invest baro katum ga iu ladan hapo office hadu mentak kimpat la ka sarkar ka kadaw ka sarkar kam mi ken na kalian ka sarkar ba kami la nem la ka sakut bet tang gunta ngal persang bang approach hapo prime aslem na markat kum ka advertisement jong ka prime ki ong bagen mi baka Kinong yalam bat kidukot kaseng Khasi Students Union KSU West Khasi Hills District. Hakashipau tarik naitung kila khanra ya kinong bela bamday riulum kibawan tre ha West Khasi Hills District kibam biang kikot kisla. Hakatay gajing khanra hasor bat kapsor nong stoy. Kinong yalam bat kidukot ka KSU kila lap kumbasan pongut kinong bela bamday riulum na kiway pat kijela kibam biang kikot kisla. Ya kini la phalet phaino sha kishnong ba kishong kisa. Kisamla KSU kilaong, kani ka jingle kalong ban penbore ka sorkar jela ban wanra no kloy, ya ka an
Inner Line Permit ILP hakajela. Anong medyo? Marata. Nakaliang juga kasih student West Kesir District Unit mentah kasngi la penlong yakni ke jingkhanrai ni bar jela ni wan trei wan buhai ang ni po sorba no stoin pat kumju ro akap sor no stoin pat ka jingkhanra ka jungi ngelap ki popungut ki bar jela ki bombiang ki kot sla ini wan trei ang ni ajela jungi nyimtip laki wan na Bangladesh nyimtip naki wan na kinu ki jela marbubun naki tanki ipek ro kimyadan kajikli kabasai kalong ba ato ka sarkar Meghalaya ka pentrikam ya kani ka ain MRCC ka pentrikam yano apa ka jinglap kajungi ki babun kini ki barjela kimdon kini ki kot sela nakaliang kaseng ila judawa ban pentrikam no ya ka inner line Badak itu ki kubuar nglapoy siya kabakut. Tarahadu bangindaya siyambiang kublay sibun.